Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Danas je 10. februar 2022. godine i napolju je neverovatnih 14 stepeni. Kao što možda vidite ovdje na pčelinjaku, pčele rade punom parom. Pogledajte šta je to. Mislim da video se vidi dobro. Možete da ih čujete, znači neverovatno. Ja sam došao danas da obiđem malo pčelinjak jer nisam bio ovdje od 17. januara, a ovih dana je baš dugo vetar ovdje u mom kraju i pravo vam kažem, plašilo me da nije nešto borio slučajno. Ja moram vam kažem da ja sam od prošle godine sam počeo se bavim pčelarstvom. Znači totalni amater po tom pitanju. I od svih ovih košnica ja imam dve. Ova je moja, ova je žuta. koju ste već vidjeli u prošlom videu. I ima još jedna plava koja se nalazi tamo dole, nju ćemo kasnije da pogledamo. Pa hajde da vidimo, kada sam već ovdje, hajde da obiđemo i da vidimo kako stoji hrana. Jer vidite, kao što možda vidite, ja ću polako da priđem. Znači pčele su aktivne kao da je, da kažem, kao da je sredina marta. Zašto imam samo dve košnice? Pa zato što sam ja prošle godine počeo se bavim pčelarstvom. Ja do prošle godine nisam razlikovao truta od matice, a kamoli nešto više. Nisam hteo da kupim odjednom 30 košnica i da krenem ako punom parom. Mislim da treba čovjek prvo da nauči posao, pa tek posle da se bavi pčelarstvom, jer ovo je jedno veoma ozbiljno. Ovo je u stvari jedan veoma ozbiljan posao, što nije naivno i mnogo treba da se uči. I vidjet ćemo, ja sam spreman da učim i nadam se da ću za jednu godinu, dve dana moći da kažem da sam već postao, da kažem, pčelar. Pored ove dve košnice koje imam, znači ovu žutu i vidjet ćete poslije još jednu plavu. To su LR košnice. Ja sam naručio ove godine i negdje početkom marta treba da mi stignu 4 Fararove košnice. E sad, vidjet ću koje će to kombinacije da budu, da ću da radim LR sa polunastavcima i to tim Fararovim od 170 santima, 170 mm, ili ću da radim šist Farar. O tom potom, to ćemo da vidimo tokom ove 2022. godine. Kada sam već ovdje, ne bi bilo loše da vidim kakva je situacija sa hranom. Jer vidite, pčelice su aktivne, rade punom parom. Ništa, otvorit ću ovaj poklopac, samo ovako, neću mnogo da ih uznemiravam, samo da vidimo kako stoji hrana. Odlično, super, ovdje ima pčelu, nisu ni pipnuli kao što je bila u januaru, tako i sada, znači 1/4 je samo potrošena. To je ona košnica, evo vidjet ćemo dole kakva je situacija sa ovim. Ovdje je već mnogo bolje, vidite kako je. Već je mnogo bolje u odnosu na prošli pregled. Ovdje mogu da vidim da se pčelice nalaze, znači u stranu su povučene, centralni deo, ali u levo kad se gleda, u desno kad se gleda sa prednje strane, u levo sa zadnje strane košnice. Ali je puna ulica, vidite kako je, ima 1, 2, 3, 4, 1, 5 ulica otprilike ona drži, što sam ja apsolutno zadovoljan. Meni je cilj bio prošle godine da od roja koji sam kupio, pošto sam kupio 2 roja zbog dve košnice, da uzmem i da te rojeve uspešno, da kažem tako, pretvorim u društva,
a da poslije ta društva uspješno zazivim. Za sada ide kako treba. Nadam se da će ovo izdržati još jedno mjesec dana i da neće da bude nekih problema u vezi barem ove košnice. Idemo sada da vidimo plavu košnicu. Evo me kod plave košnice. Ja mogu da vidim, ove pčelice su ovdje baš aktivne. Samo da vidim da nešto ne smeta. Pogledajte šta je. Ova košnica je znači prepuna. Pogledajte vi šta ona radi. Pogledajte, pčelice rade kao da je april mjesec. Nevjerovatno, pogledajte vi šta je to. Gledajte da ih ne baš i mnogo. Pogledajte na nogicama, one imaju polen. Odakle idu, ne znam, ali pogledajte. Obratite pažnju, molim vas. Nevjerovatno, pogledajte šta je. 14 stepeni napolje, one rade kao da je april mjesec. Sad ću ja malo da se povučem odavde, da napravim krug, pa da im priđem sa zadnje strane da pogledamo hrana kako je u košnici, mada sad više nije ni bitno, pogledajte, oni rade nevjerojatno, ne znam što vam kažem, nevjerojatno. Evo, ponovo sam došao sa zadnje strane, provjerit ću prvo dole šta kaže ova, pogledajte šta je. Gledajte vi koliko je to puno. Čekaj samo da ga stavim lijepo. Pogledajte. Znači ova košnica je jaka, što bi rekli, kao zemlja. Znači cepa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da kažemo 7 ulica grantovnih, čak i 8. Pogledajte vi šta je to. Ajde polako da ih napravim neki haos ovdje. Samo ću polako da dignem ovo da vidim što se tu dešava. Dobro, hrane ima. Evo možete vidjeti sami. Znači, ima kako hoćete što bi rekli. Nećemo više da im smetamo. Odlično. Ja sam zadovoljan. Evo probat ću sa slikam mobilnim. Polako da vam približim samo da vidite kako izgleda. To je to. Hvala vam na pažnji i vidimo se, prijatno.